Karbi Anglong along ta Cheng Muri Pongsi Krongchui Arki Padosi Bohak Bihu Arong Aje Katalon. NEC atau Wara Joini Arni Wang Tak Tomoka Prek Keklang. Joy Sing Doloi Auditorium Hall along Karbi Rong Asar Amai Amahang Ketek Arni Katalon. Karbi Prime Time along Pinili with Urban Groupie, Kadukawe Panda Kardon Pachuriklo, and Beer Tangton Pen Arject. Bonglang Chonon, Hippie Chonon, Nangta Chainong Kithe, Manon Puak Katarampen, Karbi Anglong along the Bohak Bihu Arongaje Jangmi Creep, Pli Arni Pen, Pangchen Pontanglo. Karbi Anglong along the Cheng Muri Pongsi, Krongchu Arki Padosi Bohak Materongali Bihu Arongaje Katalon Anghap Thopontanglo. Difu Basic LP School Koloni Bohak Bihu Utsaf Udjapan Samiti Pen Difu Gov Boys Higher Secondary School Patua Klam along ta Rongali Bihu Arongaje Padu Roktalin Aningkan Abihu along Pachiton Dun Pen Kipado Abihu Arongaje along Adap Lama Kangtor Kalitang Abang Puabang Piatumapan Kachikimo Chainong Apan Lang Kapanglu Bonglang Hippie Kapacho Pensi Panini Ajay Meg Arongali Bihu Arongaje Pangcheng Pontang Loposi Tirika Mamai Pen Pangchang Pon Chainong Apan Lang Panglu Therapy Bonglang Chonon, Hippie Chonon, Nangta Chainong Kithe, Manon Pu, Tarampen, Chainong Abihuta, Talon Pon. Suri Hinire Crazy Pen Kasalam Pon Baitalang So Hamren Khanduli, Krongput Enisia Tawar Kasalam Patang Tedat Ajoini, Non Barla Kisun Penke, Gari Motor Kachiling Akile, Kapire Mimi Ang Angkilit Tulo. Hamren Pen, Chiradak, Kilometer Inkoyan Kahelo Ajak Kidinke, Tawar RJ Avipenlo. Laso Jog, Jangmi Ponipai, Krehnia Jo, Meghalaya Penkewang S01, FC 7079, Koila Kiroy Truck, Namalong, to work ang bong chit kating thang logajong, Gari Ketetum, Chilengon Edetlo, Truck Tipo Keparpam Hamajok, Hamren Jawai Kachiling at Towar pa Arni Sike, Chilengon Edetlo, Rod at Tumpen Pirankia Pangethana Tenke, Arlong Togore, Towar Pusitame, Akelia Kong Tilong, Kong Kreni Agari Mate, Koila Kipona Truck Amuka, Kachiling Ongapotsi, Towar Anta, Run Etlo Pusiningji, Nonateng Pulote, Suri Hinra Krener Kevaning Kanke, Hamren Pen Khanduli Atowar, Barla Isege, Kachiling Longli Jisi, Kiongji. Hamren Pen kilometer Flidoji, Nam along Ladak. Ningkan suri ni lah crazy pen kaselam no anda tangon edet laso NEC atowar kimi jok patu ya por penana gari yatum la towar kimi pen jok ladak ting thang bangso gari kumantu sida ting thang lo tebe baji ko analom lo bayi nili chinde nili dak le do da how to kan se do acha la puso na tha gari kai ta wang bom ma wang phang ta wang hum pot hum choksi hum nerkep hum kep ta son ta wang phang ta dak chin koi tang ron de acha ta ga ti koi tang lo to koi la thok ya ton si aku gari ke dam thu lo ge la puso na koi la gari kai ta wang bom ma wang bom acha antela ke ong dung atowar ke wak la pusan ke la gari akar dikida ma porlu la pulo di la lo pinana gari wang po ya la koi la gari wang po ke la na to war ka hing no ke bet lu det lo mati ang par ke gari kapre gari ke dam ne det lo ke dam no dak lo so lo 1 घंटा kana idi me 2 घंटा nang tok do dam ne sik sak dak lo nonta to da ala mane bahi da kang do yang do sira do ke dam ji hamra nam si dami pu acha nang le tum la sotowara puthak ko pisi puji la sotowara puthak ke ni tumen pe ne puji pulo te la ke lam dupik lo the atowar amasika do vesta me thek prong lo towar ka no thek tik aputhak anta lahai a koila agari pencheng lo kaprek ke wan agari 10 chaka 12 chaka hai hui ke wan pen penan gari su amukha ba rong asor kachedam se wang bang akisung thepik ang yang lo lasi unan stame unan ke prapen la hai agari 10 chaka 12 chaka hai hui abang kapewan vedet dia pan bang si lasemet rat tumbang ke tari lo Kat News of Herki Hondor Kro, Hamren Pen Nang Kilo Birta. Difu Joysing Doloi Auditorium Hall along Pini Jangmi ni Pai Krepli Arni. Karbi Rong Sora Maitu Mahang Ketek Arni Katalon Puna Birta. Kat News of Herki Pen Birta Nang Pali.
Hodaba porsong alama mai puthorom sing teron adu deng pen lama pangjar ponsi puthot kong chon bang rupen hanse pen chikimo asai deng ponlo la pen difo hitiang kang pi armuka jeng asai tami padopon rada mai pi ke paman pon along mai puthorom sing teron pensi chari ponlo la so mai long man peng pen Karbi richo ram sing rong hang phapang jang alhu aman pen kese samai pusar than sing kruatum chitong dun la so mai long Karbi ang long sik sedul la jakong la pen jutang jubot pang chopenan parta rong sora tumaphan amana peng kipi poneng ji aron to anta klempon pamenang cibusi kese samai pu crossang hopen lam the jai pon Karbi athya tum asom tinamo kecuklem keteram kuga cike pon hala so teng pensi wangbo pen pilihan itu ketulah itu Karbi alam kapang chonang je puthakta ilituma long si ar pudo lapen Karbi customary lo pang tang ponangji laki ilitum pendang lok rong saratum to an along ta ar pudo lo puta ningje pontu Karbi khai jutang jubat lapen along ria pharman pang chowek nang puputa ari do klong peningje tum Karbi rong sarame nilitum ta akuason uhuru rang chuchot ke unelo non nilitum ta rat kachari calong ponje phan rachari asong gali nilitum jo jutang jubat kang khur ponje phan antu se nilitum ta nidro Karbi rong sara tumda amana peng long nang pola pen dim long du nang pola nilitum ta Karbi rong sara me tumda nilitum ta man do peng do non pe nilitum man peng jong silong le purte Karbi along Karbi aru birpo la pen jutang jubat birpo asini nilitum Karbi rong sara me singdum ke lahalo jutang jubat hapo tek hapo mang la pen atur Karbi rong sara tumda nang amana peng long nang pola ha kati hang sipini nilitum nikana se kamai ka chingrum lahalo nilitum ke mang alang likam alang li CM ke chobom alang likam bang ke chiklem nang po nilitum handa rong Karbi rong sara tum hasi tamen nilitum amana ping kita pon pen nang recognize nang pola lahalo nilitum CM namalam sopor phanthina pharman biuta moing te ponik sina kat channel pen ni di Karbi ang ora tum phang kapachini di mate alam pala di tumi yang di lo no non pin pen chengel asami satum rongali bihu keceng lo atu ke luka pini bang 14 lo 15 anta bihu la so cheklo ke talon bo la so bihu Karbi ang ora tum reng do preng ke dolong dia phan ni di ham pum kra phan monsan ni samjin ke dolong ye phan ar nama ye jume ni di hang la pe je Karbi ang ora tum ke mang ayo di klub ke song hem pe pen cheng lo orang development atame kitun je phan non pon ro ali bihu Karbi ang ora tum han di pachini lo la pen je ro ali bihu anu tinta asami satung isia festival kalau so festival lagi tang bibat along tame Karbi tumta ninga klong penche don lo la penche Karbi ang long itu arat asami sa khai pencheng lo akape khai tum tame la so rong ali bihu katalon bagi proyek khai tin tum phanta ini tame ninga klong penche don lo la pen katol phanta ni rong ali bihu ni ubisa pilo ni jume pilo Amoni oi hola bore joni tuma dubjo bone oi jan korise amoni ki janu kori na oi muke ronga moni atori oi jan থাকিব hola bore joni tuma dubjo bone oi jan korise amoni জানো করি না ওই মুখে রঙা মনি আতরি ওই জান থাকিব নোৱাৰি Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL
exotic showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dina mo pipotat birtala muwang thulo jangmini phai cricket thom arni tili hinira minute phoke bracket thom apor malam rb ke jang hut sining ame ke klopen ke rojo difulam ding ka chileng kilometer pho rong chingri asora mekar dorsing hi arta thom ke bra hini aphan difu civil hospital along sike chilang phan ponlo Difu Railway Colonia Dungkedo inut nitin rai po hem tin kidi bomahut men sining kang derpen sining ami ke rajok alangli hem ang songpen nang klophetlo kam ke klema hem a hem phuatum to se pen 108 aphan kollu sitame kol kilong leder ajok auto rickshaw pen Difu Civil Hospital along an sekelang aphan ponlo pusi rai pen nang pachini dun lapen ke suke pholong dorsing ing hi aphan ke suke lang aphan ko an makinang jita nitin rai hin pensi chilang dun po pusi lam the chip pitekang pusi ke so along ki honduna tum pherang kya tum aphan nang thandun dag lakka makla mama likum han arjulo hai koson lo mako amasi o athak tingalong emsil logai bom laso ko sining ka barla amar alang phan karen sodde masi wanglo nanglilo alam ta hok lo hai ina injur lo lasi kisuan dalang tum chelang po unan ke bor ipu pusi la ke nipunu asopol alang lo deli sopol ahem ke dag 5 kilometer এতিয়া এমসিল লগাই আছিলে তেতিয়া একটু যদি আওয়াজ হলে মানে বিজলী আওয়াজটো হইছে তেখেতে ফটককে ধুমকে পড়ি গল পড়ি যাওয়ার লগে লগে আমি 4জন 5জন যাই তাহাতে উঠালো উঠাই 108 মাতিলো তেখেতে হেৰি দেখাই বিজি দেখাই আছে আমি অটো লৈ কিনি তেখেতক ইয়াতে আনিলো আনি কিনি ডক্টৰ ইমার্জেন্সি ডক্টৰ আছিলে তেখেতে ট্ৰিটমেন্ট কৰি আছিলে কৰিছে মানটো কৰিছে তেখেতক লাগে আমি দি আছো কৰি আছো মানে আপোনালোক বাসিন্দা নাই আমার গাঁৱৰ কাম কৰিব আছে আমাৰ দাদাৰ ঘৰতে কাম কৰি আছিল টিনৰ ওপৰত এমসি লগাই আছিল তেতিয়া এই দিনৰ যেটা আওয়াজ হৈছে বিজলীটো পৰিছে তেতিয়া তেখেতে তাৰ পৰা পৰি গল পৰি যোৱাৰ লগে লগে আমি আওয়াজটো পালো গাড়ী সময়টো পৰি গল পৰি যোৱাৰ লগে লগে তেখেতক উঠাই কিনে আমি 4-5 জন অটোত কৰি ইয়াতে আনিলো আনাৰ পাছতে ডক্টৰ আহিছে ট্ৰিটমেন্ট কৰিছে Karbi Students Association Bogojan District Committee Headquarter Difu Lamding Road atum chepatir piponsi Bogojan Subdivision angka long thoma dimalong tarpang thek mate signboard ke tarpon pusi ladak kat news along pietanangle
Birta Kipachinidon Atenke, Bogojan Subdivision Angkang, Ardi Totot Adim Lake, National Highway 36 Nahorjan, National Highway 39 Lahorijan, Lapen National Highway 39 Garampani entry gate along Henlo. Kidamtang Suri Nurke Truck Sianinkan, Paikunia Chikloni Pai Truck Arni, Nahorjan Pen Lahorijan, Lalong Niadim Tardamlo, Lapen Non Hedjong Garampani along Tarponlo. Alang Litum Pen Ketana Tenki, Lalong Tom Adim Metang Karbiang Long, Ahoy Bangka Prek Adim Pen Vanglote, Karbiang Long Lopu, Isinata Tarpang Tek Kachetek Long Avedet. Lasalang litum pen mathadam si welcome to Karbi Anglongpu atar pang thek tar si kilangmi along biponlo non pen ke kidam ke bang atumta Karbi Anglong lopu chinipo lasol sai along ki Japon KSA BDC amaipu Raju Ingleng chunbang Jameson teron dehin rembang desoi teron jutang chunbang chesong kuru rong parliament arya sang hodum pensi klempon lopu si Birta Ribdun long morning som na kanyam tum along ri madang ri labang so long ri tum stami kachirai kom dunji aphan Nasi niltum masam Soviet pustami niltum labangso da gorom pani nang somlo tapi niltum kel ladadel niltum nang som kadi niltum long thom dim si niltum sapotang lo long lian dem bangke NS 39 Lahorjan lapen NS 36 alapun kami niltum sapotang lo nasi pini bangke ladak kisong pajur lo nasi niltum kai pan ori pan pultang niltum ansusi niltum kisong membamsi lapen niltum labangso asembor Kilo nang somlong pop madangti nang somlong nake yang tu panang kecerap situ dun alang itu masabil tu alang tu kiro party lo Karbi Prime Time Birta Bangkilap Mas Kang Tan Poliklo Domi Thakmi Kurang Tu